Ni kesengi kamci benta yong kesengi wo penne ya ke bayram au namo ke World Environment Day ni liang ke Seiñraij Jowai lang ba ke land committee de le wrom go ya ke ni kesengi de thung dieñ halom mokhai. Hakani kesengi chwa wo pynman ya ithung dieñ de em ke ya lang hewa ke tourism officer ke West Giant Hill District ke SD Shela de man ke kam ke kongsan. Ya ke ya lang de pelai do doloi ke ilaka Jowai upuramon kenjin hewa upator ke ilaka Jowai urimon nar tiang de iu ye kentin ngo belai. U Presiden ke Seiñraij Jowai u OH toy hawi ye kelam do ongu wa idaw wale vrom ye keni kesengi hai ni thau to wa man i thau wa seiñ ye ke chnong Jowai hei wa kisongut chipayu kite ka bon ka teñ ke wet wa ka do wan gi ho ni ulum we kat wa kamte em kam wo penne pensa ye ini i thau chocho da khanau wa kamat perdi yong keni kesengi de kentin pareng ong i land restoration desertification and road resilience iwo mut wo penne pensa we wo pen im ya karam au ke SD Shela hawa klam kam ko kongsan da onggo wadap ko de kemen wo em benta hagani kesengi ka waman isdang ye ile buram yang kechnat unci suweri ya ke World Environment Day da pentip ko le wa kechnat ho news nem daw thung ka 100 tali ki trading hak leng ke West Giant Hills da onggo le wa kechnat yong ka to ko wa chon bha ye jem we siaw si go wo yo mandemi khubor he ya to we jeb hajwai cho da kentu ko ya ka Seiñraij wo pen miet ya ithau yong ki khnang yo yi cho urin ya gi unke suweri ne liang uskatri ka land committee ulamat ulalu de eu ye kentin khublai we ha ga ni kesengi da thung hado lespa atali ki trading pa perthan wan rau ya kabon ka teñ ka be ka do honu lom hai ti liang emi kla man krem thau ri slap yong ki por ya yong slap ko wa ni ka thau to thau le niam ko wa chi system le niam ma trong lom hai ti ka we le lang woro so lang do po e la ka Jowai ye wan lang e ni le niam mi nei benta o biang ka sancha ka dar o biang pelai jung pelai sem yong gi kini pelai chnong pelai thau be nang lam chna thau kam chu lo yo ya da ka ni ke e la ka yong i hapoi pelai yong gi rai o la kini ko mo ga jing e ka jing ko nei ba ka jing gi yong yang gi brum ko ar ni ka ko len ni ka thau to won doloi em kam pande u ya ka chat pasti lesin kata ka chat pasti a hi do ga bon snemแต่ก็จริงคุยพินในก็สิ่งแบบสิ่งเอาถูกต่อแต่มีจริงเป็นแคร์ในบรรดาก็แต่ก็จริงยอมรับปัตเตย์แต่ก็จริงชาติปัตเตย์กูเอากับปัตเตย์ปลายรังเก่ากูเองงูอีกปลายรังเก่าหมดอีหากจริงกายยังเป็นยามตรีว่ากันนี่ก็ชินงมันชวาก็ชินงเวเอ็มกี่ปลายวันอีกี่บรูนอสุมาเดกาไอ้ที่ดาวบุรมก็เลี้ยงอีกตายกี่ปลายกี่ว่าอีกระคุยหาเป็นยามบุรมีแต่ก็แต่ก็ชาติปัตเตย์มันก็เลเซนหาฟิชิปัตเตย์เดลอยtang wa da bon da loi da do da nei dau yo ni em ki ting kre ku wai o ye pi le o em pi ki ting ra bu i ni ong ga madam em kong propose pi le ta jing ba nga ong ga madam pi o ya ro ti pen yo ti em kam ma ka ni man ga thau ko khana parom ye jing stang yong ga chnong Jowai ka ni to ga thau em ki ting le niam le ta jing ka khu yong ki khon yong ka elaka ko a ga ting le niam nei ban ta ga jing chat poste nei ban ta o buro man ye jing ka khu yong ki plai da yang kita gi sodwar soluti tu angi mo khai hani to kongsan mo khai wa em hani hajrong kam jo le em mutong em musniang wa mo rolong kita tak go ker wa da ye ke chnong Jowai yang i kesnyau i ne tak kesngi go wa nyau suk do kate wo em ta lang in ne hang ni ke thau go wa mun chwam jam le panem buromi hanrai kini tak sen go nang kong ko panem buromi ya kini ke thau de wa thum ye gi ding punyo suk ika dekat wan nyau suk nyau kemen ta sekobi hai to wa kani ga kesni ke World Environment Day hagani ke snem sekiat de em ga team gyong ka ko wangi ga land restoration desertification and drought resilience lene hai wet bian ongi restore the earth Metewan ke slogan Yong negas ni our land, our future. Kita tak ikan jua ke United Nations ko da penmiga le benta nego bigas nem Bawa hakam manulek pen emburom yang ni kesni. Dekat kami jis nyau thok yang iwa kabar penek pensa yang kendau ke ciap. Kamar penek pensa
kamu ye le I yo like ke khandau ko chiap yo man ga ka yo man yo du yo dam ga u ite sbo lene yo pendok pendam ga ye ite rau ye ite rau yom ga khandau ko chiap kar kam te kani khut ka I o penne ban sa I ya ka khandau ko chiap ya ka beram au yong I yo man ga ka te ka khandau ko wa sai so Kamadiyo phi hakini kisngi kajing yong I to ko bon ba hei to wa ka khandao la ne ka beram au ko wa de doi da pai chawar ong gi mem dio to so wa nei ba wa da do ye te isbo da man desert da ne da man rau da rau da khyang ga te ka kam te Chibun kijing yog yong I nto duka da wa di yoy khandau chini sijan da yoy la yegi kijing ku yong kijing chet ke climate change kijing ku yong kijing chet ko pynman ya ki thau ki am sijan duriau yo man gi ko chlai ki thau ki jo man ni jo man chnong jo man thau ra thau ki hanrai da dab da ko ki deng ki prau da man gi ko put da lai phi chai ta si kerala yo phi ki te ki thali le yo phi ki te ki thau ki wa thung ki ya ki ni ki ding sneaker hanrai mem de ki slad man ha den wo da podo da pa I ka lan cha Bangladesh le de jing ku yang jing chet kar kam te da bon ki thau ki dan ngam ki ka jing jor yang ga pollution ka jing pen ka wi na ki jing tu pen man ya ka ni ka climate change ne ka jing chet ko dang jor kam yon tu wa chake wi ri yong I kam I de bon ki cross sun thau degree chai ta cha ri thor yong I de bon ki thau ki cross sun thau degree kar kam te kani da kasngi ko pen kan mo ki I ko kam manu le wai wa kam manu ya dai pun de I let a kwa you pun ku you get tourism ne ya ka arts and culture kwa you showcase lani kwa you showcase get beauty yong I mem yi le dam em ga mariang ni ba yi wan pa I get ki yung ki sem yong I no one mem tourist wan pa I get ki buildings yong I ka yi ka spa yong I to ka ni ka mai mariang go emi chi wan u lai pe per time yo I kam ga ni ga thau you pi ka tes ko kong san do why is the theme this year desertification ile wada kala desert lot ki thau ile wada kala desert ki na ka jing wamburam I ya ka mariang first thing ko ning kong du to I to kinong penjet kinong penpra kinong pam ye ki klo ki kjam ni bhakwa I do ye ka te ka development which is unplanned and not sustainable the ka one go le inalyang ko tourism ka ni I de emi the like a sustainable plan and em new le ikami chwa manu chnai do ki yung the e tu develop a restaurant the e kam tu ho kani emi one proper kita ki consultants ki kreva I to proper ki would specialize like environment so ndale I one a sustainable like study is done environmental factors are considered chwa develop ye ka thau bon ki chnong go wan changa dan the tip here get chnong pedeng ki dau ki mo ini to ki pauna ma ga district yong I the first thing kwa ki to blame madam ilam pelak surok pi hadu ha dong you krum like surok chdu cha ni ba ile dau tingit ke tu go yong I kete bai ka demand to pelak surok you lai di kari hadu ha bai te ka wi ka jing pensi yong I ka mariang to kwa I do I jing sup ngai ki bru go wan na bar man go yo ye ka te ka spa yong I ko em hini im yoi kete na do ka te ka climate yo I ko man so good I mean kat ni lalai pi do ka da Guwahati the tamli how degrees ni cha di tomam to ida the do he ile hini la the chirang slap the chiti ini war ro to ki all this is due to kani ko the damage ko le ka environment so tourism yes it's very important tangwa ladam ye human sustainable in our everyday life, there will be no tourism. That is what is, the main factor. Because klem em ka may mariang, ecotourism you survive. You pen yui,
la de emi ka culture em ka te ka mariang em ki thau do un ki ki bru could not go itu the ni ko em kam do ko nyau suk do okay invitation wa eu ma to yang ada kemen wa khutnya ni ba wa ju le ki ka world environment in a very small way thung dieñ si tu chaya long chi ni chi tai ki tourist spot in snem la the unim snem batan plan you thung all over the district kama su hajar tenri kitri man tangwa tip yo mom yo ai ki saplings dang ye thu saplings si kan ni le dang yo ai kat tu kan ni spa the ni sedang chai ni ke ni to ka first move you sedang ye ke ni ka preservation for the future of our future generations because without let a clem em kita dieñ ki se clem em kamariang ingi you survive tomam to ide ini ki kanaskor tomam to ide to hino another thing request ye pi kamtam ki kanaskor hikaya yong reduce the use of plastics and reuse them ile wambo di itu jingle yong ki verim ichwa mo jo sat ki plastic ki verim ichwa de preserve ki jo bai ka plastic use so san sen Mereka ni udah joro to ador ke plastik chi chem chi use chi pakat untuk dua ia jual baru chi perthai. Te ini le pendunai ke plastik. That is the first challenge untuk hari ni kisni wan uslap dep ke rau wan uni uslap. Te dek mani tang ke yiwa ya kamtam ya ke jual. Plastik walang in spite of ketika plan ko kaman u pelang ya ketika jihab you like to lie cakap caki ki wa yong i nre lang lut ki plastic wik wa yo sa lia wa poi ki plastic hadu ki halim to hadu ki hali ni le poi lut ki plastic the two to go you see some so first thing we reduce the use of plastics second thing segregation of waste kini ko puot u segregate iki we let you pelang jajari plastic naman ko do khajek tamam to ite start with your school. Okay, segregation of waste is very important. Ni bah klem ke tu ke pen ya klat ikan ni ke waste ke plastic to ke non biodegradable. So it will live for 1,000 of years. It will be there. It will be spoil ko ya ke kendau, spoil pensi ko ya ke pensi ko waroi jadi rep iriang. Ladam mandi ke rep iriang, ladam hoi di ko ladam ye drill tamam ye drill junom. Ke groundwater le ye ko duna. They tell to your man kongsan in your everyday life, every day as we move about. Even ding kong to perkadi. Okay, chow no ek plastic perkat dang hoi mom hoi reuse. Little hoi reuse. Encourage use such a young koi. Niba all the tourist spots are suffering from this garbage. Kajep. So we pagui ka chno. What kajwai de em go ha news cheese lam ha the news and nem doni bhai jep. Te lakat ni le lalai citi sejan yau you bon ma ka jep nong man we perchangi na yung na samsa you pi ka jep to yong i mto ka yong ki vi mto ka wis yong ki vi I wo pen mi ka tu ka jep teman I wo to usumar kaman ukuni ya ka tega mariang ya ka tega perthai ka yong I ni ba im md there's only one earth wong di mo di scientist em man ha perthai yong I do ka ni ka tega thau im yong I md de ka vi im you to we planet we have just one planet Earth. The preservation is very important. Cleanliness is very important. Naliang tourism encourage zero waste.